Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kiman kiba kongsan mentah ke sengi kilong. Ai senam ngobha ki Samla Katolik laban bat ki dekot ai jingim. Sam sernat uba hek haki Samla pule RIAS nongpo. Dang tuit ki jing ai jingmut haka Reservation Policy Expert Committee. Ban dawa ke HYC ya ke MEP DCL ban care ya ke transformer ha mau pansiar. Tomantag ni apai ceki Khubor ki bakambanya. Ka jing ai snam ngobha ka kelalong ka jingker khu ya bon kilong ying baya kendo ya ka pang ka shitom bat ki ai jingkermen na ka benta ki tu ki badon kam shisha ya ka. Ya kanela penpau do Dr. Sanjay K.R. Sen jong ka Blood Center Nazareth Hospital habakren haka program bala penlong da ka seng Samla Katolik laban parish haka jinga trelang bat ka ai jingim voluntary blood donors organizers. Haka ni ka sngi ki bor penyat ka ai jingim voluntary blood donors organizers kila penlong ya ka jing ai snam ngobha bat ka jing penkup burom ya kitu ki baju ai snam ngobha man kapor baju penlong da ka seng Samla Katolik bat kunhon ai jingim. Hakani kasngi layo jingkran naka supervisor of blood donation center kong Sulana Kharsentiu bat na uba Mitchell Wankar MDC ka Laban Mauprem constituency. Coagulation disorders where patients have to rely on regular blood transfusions. Blood and blood products are also crucial for responding to emergencies and fighting infectious diseases. However, we face a significant challenge in ensuring adequate and safe supply of blood. World Blood Donors Day is a global event that was celebrated on 14th of June, which is celebrated every year to raise an awareness about the importance of blood donation, voluntary blood donation. Every single donation can make a difference in someone's life. It not only helps in patients, but also their family and community too. So before I conclude my speech, I would like to thank everybody once again for being a part of this altruistic endeavor. Thank you very much. Nama ba kali kam ai banyarat ban Islam kam dei da kapisa kam dei da kabornet andre kan sai Islam dei nama kata kada ai ka kublai ka bakapang akit ko ka kaya bakapang ya ai chikin kunju yang sen sama di belum ya di para samla na kata ban ai chiara narai ibu di kat mahon nama dia orang mas ibu pun apa ini dan ibu panggil sistem bani kau bagi orang sobat menyerap Islam ini. But ibu pun kita mikir mending orang buat pengadang lek kan dengan dia di sini yang baru juga diskonsum dibatin naik dulu pun hantu naik dulu naik dulu hantu pun ki MLA kita mikir tu. But abang yang trans seperti IGM organisation ke dong Uba AL Hek Menteri Kabinet ke Sorkar Jylla ulalong ukongsan hakasngi penkup burom sernot yaki Samla ki balada pule naka Regional Institute of Advanced Studies RIAS haki pang pentebet trekam computer but music course. Haka jingkran kum ukongsan hakani kasngi Uba AL Hek ulaya ro eki Samla ki balawan pentebet yalade haki jing pule hakane ke jaka ai jing hikai. Ulakit bok ya baro ki Samla ki bala pendep ya ki jing pule na kebenta ka lawe bapernai haka jing em jengki. Uba Hek ula ai buram ru ya uba scam bi sweat. Unong seng bat utrai jong ka RIAS uba daka jing yo i jingai jong ula ple kane ka lad ka kabu na kebenta ki Samla jong ka them ribhoi bakin pentebet hakikam ki jam ki baya habdur bat ki jingdon kam kane ka juk. Lengba kane ka jaka ai jing hikai uba scam ula ple ki lad ki lenti ya ki Samla bandrung haka yo ai kam ai jam kum ki breu ki balan nang bat la pentebet pantre ban kata. Ula ongru ka jingle jong uba scam kala penyo kam ya ki babon ki Samla jong ka them ribhoi. Nalor ukongsan hakani ka program sam sernot ladon langru ka kong Rona Khemdet MDC barem na nongpo kum kesembut kongsan.
Uba scam biswet director RIAS ulai ka jingkran pediang sngobha. Ka RIAS kalapan kup buram ru ya uba AL hack ubalayo ya ka khusnam third Dada Saheb Phalke Awards na ka jingshit rhem jong u ban kentiu ya ki pai ba. Khubor, NEHU huge potential to belong the driven demand. There's a huge driven demand in the market today. Haka market joga wakam macam, haka young pun orang joga market joga employment. Kini asli area West Benue area mau begini, ini area mau people achieve. Dan pendapat I imparting yang music training. But a computer training, that's what I demand. You need like they are don't park the demand driven. You buy he park. Won't say we park, yeah, we go to but let there is a skill training. You got a skill, you can put a skill. Need to pay for them. That is skill about me, park, you go to you don't have the market. You don't have the demand driven. Kalau demand driven, you don't have the poor money. Benda, batang sulai kita sudah ini training, ilayo placement. Kemudian ilayo kam kejam. Kemudian kamu menyo kam kejam lapor. Ngong ipi. Kemudian belong tangki employee. You should be employer, but I come ajami weapon. And create the employability. But me in lucky kuno I come to create the employability to be employer, not only employee. Come belong employee. Dengan ini pada kasih orang yang Lumpo for Khubor district is so many talented. Baru people yang performa dengan syarat dengan cerwai, jadi baru kita benda kita itu machine, you are very genius going to be so talented. Nah itu gloriosa function. Yang I cerwai ni, yang cepat kali boleh belum, opitu apa yang jangan kita rete mana, opitu apa ini, by one sim yang office, one more sim of the state. The capability, the stage management ini away look a skill. Kemudian kita ladang meruai, kita ladang mentem, ladang perfect, kita akan lain hidup ini. Jadi kumno dia maintain, but manage the stage. Kumno bimbang office, kumno ladang kita kumno position yang office done, but kumno ke body language hidup ini. Uba Jamino Mautho, General Secretary Hakajing Kundu, Bat Kinong Tho Khubor Ulaong, Kinong Yalam Kaseng United Democratic Party UDP, Kim Samla Shong Klikti Banya Merging Mut Bat Ban Perkhat, Kumno Ban Sandur Thamai Yakabha Mangkam, Reservation Policy, Hapadeng Kiriulum Khasi, Jantia Bat Garo, Kabalakan Jo Shakasanpu Arsnem, Nadu Balasdang Pentre Kamyaka, Hakasnem Kat Kendai Spa Hinyo Poar. Uba Jamino Ulaong Ru ka Sorkar Jylla Kalathung ya ka expert committee halor kanika reservation policy ban pej benya ya ki jinit ki jinat ki baya hap dur bat ka jingkala kapor. Kanika committee kala khot ru ya ki briu shimet ki seng bhalang bat ya ki political party ban ai jingmut halor kanika kam. Kumban shupen kan mau. Hakini ki sanpu ars nam bala letno. Kiriulum khasi jantia bat garu kila mat bat yo i bun ba ki jingkala
haka jing buon breu, haka jing nang jing tip, haka yo ka kot, haki jing tray jing kta, haka pule puthi, bat haka perkhat perdan. Kumjuru ki jing kila wan kensan, haka sorkar India, bat sorkar Meghalaya, haki babun ki tenat trekam, ministries bat department la IY, outsourcing, syaki seng way breu bat ki kenhun he by seng, ban penbiang nong tray naga benta ke sorkar India, bat ke sorkar Meghalaya. Kikam sorkar kila sedang ban rengat habaro kiliang. Kajingyak kini ban yo rung hakikam sorkar kalalong kumbale juat par kesiar. Day hakini ki kep kabha mangkam reservation policy kala juat ban penki ne ban kura thamayaka namar kajingyak kini yakikam ki ba kendiat kan penmi ki pliak ding basharkei hakajingya day hapdeng kiriulum ka Meghalaya. Las ngotho bagi jing ai jing mut kila tuit pat kindang tuit syakane ka expert committee on job reservation policy. Kedai kawai kamat keba layak keren mah akan dikejelah kecungi mo kamtam kalian kejad beliau kecungi ba munsin yung ba kadang kajing no Shillong agak baik berkini ke polisi di hadian bakladon kajing pensngong haki babon balang hadian bakladon kajing yaki agak baik reservation policy nak kalian kecungi parti ilasim kia agak baik berkini namar ba kumencukan kenmau nak kalian juga ke parti ru ila besuk ya kini kumkoi nak kimat mo haka manifesto jong ke parti ke jong ilu akan ke election ke paleno tinggi semua ba namar ba babun ia suntu bakla dan kimia suntu ha kemudian ke reservation policy tinggi dan kam menyo susu ke jing syai ke bakam dikenakan ke bakam biang mo Peitnya don lambat ki garo ke state le tena du mensyua ngilai imlang ngilai salam ngilai don lang ladu mengiyo ke hill state syua keturu ngilai khunlang banyo ke Jylla Meghalaya mo ti kam jukam don kata ka jingya kan at lene ka jingya piar jingmut deng jongi bagi garo mo ti habi di bagi reservation policy pada ni iba hakini ki hinggap sedang mentah kelas tang menudan kecing ki jingmut jong ki babon mo ikan pun paper pada kalian pat baru tina kalian ka jong iru ilasim kiamba hadian bakladon kecing yaki bedi bukan reservation policy tinggi nak kalian jong parti ke jong i nadu arajar lain ila asyong boldly meeting menyekren kalau akan reservation policy in fact agak parti jongi ila syong kembah khatsau tadi di meeting mana kenal kamu secretary bang aman draft mo ya kini kecing ai jingmut bedi reservation policy adu khatsau sin ni syong kum ke parti nama ni sim kia ba kam dei ke besuk mo ban penbet ya kini ka ne ban ai jingmut bedi reservation policy nama ka khamlong sensitive atau ka khamlong complex dia gila ya dulu bagi kini ki start an ki legal experts ila syong tu berkini ki start court ki academician semua banyo jingmut susu naki akabai dei ber kini ke reservation policy but hadian menila syong bagila persyang men penmandur kam dei ke besuk mo ngom ba ke kecing jingmut duli ke long 100% ke babiang denre namar ba nakalian de sorkar kala constitute ya ketua committee balakli dari Dr. Amperin Lingdo, Committee Chairperson ng Khubor, but hadir bakladon. Kinong yalam kaseng Neutreb Youth Council HYC mau pansiar unit rengkat bat Khubor snong, kiladawa na u Executive Engineer ka Nongstoin Distribution Division MEPDCL, banker da kakenro saudong ka transformer ka ba hakasnong mau pansiar Rambrai, West Khasi Hills District. Kenang ba kipat ba kibalet bawan najan kani ka transformer kinlat nakajing majing bansaw. Kumba kalong menta kani ka transformer kabu jingma yakipat ba bat ki khna school namar kadon hasenda ka yeng mani. U Executive Engineer ka MEPDCL ulakular ban shimkhia ya kani ka jingkerpat bat ansaker haki benai bakham duna uslap. Ka HYC maupun spare unit terangkat ke jingedon langjong ka HYC Nongstoin Circle ilawan ban kendo ya usahab
SDO jong kane ka MPEDCL nong stoin was kasiel halor ka jing kerpat jong ni kum kaseng rangkat kum kasnong dan ka jing stulang pan kerpat ya ka upis bahkan karena ban fencing ya transformer badan ka sinang mau kasier namar adu menengkong ba unu transformer lawan bu nakaliang ka office adu mentak tempat laker te kalong kejeng yo lese kalong kejeng mensau berkejeng mana mar ba unu transformer udan hapreng hajan jong ka yang mane persterian mat kumjuk jong ka yang mane balang ublai bat kumjur khamtam bat ka skul jong ki khana ti yo lese kadon kono kejeng ma ane kejeng mensau den habut nila kerpat ya SDO jong ka MPEDCL bun sim khia ya kane bat kabos tenat kalong ba nakaliang jong sahab hang ni ula kular ba enda lakam rang kebeneng unsa thaulat kum ko office bakin yo ban kerno ya une transformer tengi ai kublai Presiden kahito penursla circle Samla yar boklang khong tani haka arpu khandai tarik JYLLIEW ula kerpat eka company Lincoln Engineering Private Limited kabalabo office ha penursla ban penkhoi mardor yaki mau bat ka khendau kabalatua ha pomlum haka arpu riu tarik mentau benai hakata ka shithi shakinong penyat kene ka company la kerpat ban bu daki breu jongka ban penbet ya kalet kawan jongki kali narum naneng banumi ka dheng ha ka ne ka jaka namar ka long ka ba kim bat JYLLIEW ka riat karam lakan turu ya ka ne ka company ban pha ya ki breu ban pet ngor ha ka por slap banum don kanu ka jingtua kensan ki mau bat ka khendo ha ki jaka penhe surok kumba kala jia dangshen ha ka ba ka kali kala sha ban ha umau bat arngot ki breu kila mansau nakaliang Khubor jong ka company kila ya hab jingmut but kular banle ya kabadon kam so that the people might feel risk while traveling through this road that area 27 near Pomlum as if it has happened before, so people are concerned about the safety now. पुरुषोत्तम जी एक फोटो ले लीजिए हमारे साथ सबका है ना, क्योंकि जीएम साहब को बोलना पड़ेगा ना, इससे ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, इसको क्लियर करवाना है इमीडिएटली। Ni nak kalian set execute penursla circle ila yo belibu kedua ke city angkati ke company kabupaten ke Lincoln Engineering PVT kemudian ani penursla kabupaten ya ke Sudok de ke city kemudian halo ke jingmut suggestion ya ke company halo ke jingja kebeja ke pundiu trik rai bandrio arja apsau aku ba filak beli baladon jing tua jong ketiga jaka hakba kawai kali kala juga dia nak liang reseng nila pha bat perkut bahai ketika jaka terkuam ke bedai pada kejuk upor ru nila bu kata suggestion ba kini benbu ya kita traffic hi beliau ke jong company makin pet hang ketika jaka nomor ketika jaka kadi jaka ke bakim bat ke ba nak por ke don ke jing hai kali habai gido bagi kali hai kena seng nila bu yang kata kajin tentu baik ketika jaka di benbu ketika ki employees ki badan daki proper equipment bakin ya yo ban ya peniat bahaya ketika ya ki kali ki bawan bat ki balet nak ketika jaka dan nak yang jong HR jong ketika company bosain nak ketika chiki ula kubur ba unle mardor ya ketika kam
Badak itu ki Khubor ngila poi syaka pakut tar hadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.